Different any day live channel checking video ngala ong ping on one live every Sunday tementala di project ngala one live. Different pilati pani day video ngan check ya live channel jong ping ngan check ya channel jong pe YouTube lada pi ko apan long YouTuber lada pi don questions pang ataro ngan kelipi. Different lada pi don inu questions pang YouTube lada pi day YouTuber ne lada pi ko apan long YouTuber lada pi don jing kelip friend pila apan keli akan live channel checking video ngan jubab ya question jong pi full teleda pi kwa ngan check ya channel jong pi pila ban ai cutting jong pi dengan check ya channel jong pi ro different I hope pi osnyo voice jonga lada pi osnyo voice jonga so ba bon comment hoi ba ngai osnyo voice jong pi lada pi osnyo voice jonga do su comment ong osnyo re voice jong pi different ngalang pi ni day live channel checking video teleda pi kwa ban check ya channel jong pi pila ban comment akan ni video dengan check ya channel jong pi ma fen pona ki bro ki chu message nga WhatsApp te kikali nga pangani live channel checking video ki ong nga ka channel jongki ka monetize re telda ka channel jongki ka monetize kim tip le kumnu ban monetize ka channel ki mut ipor banga free tap ipor banga don kam ita por ki call nga ki message nga ngam la ban reply namar pon ha ki ber reply am da baita ani day live channel checking video friend lada pi don questions bang ani YouTube ne lada pi ko aban long YouTuber friend free friend pila aban kli question jong pi ki pila aban kli ga jing kli jong pi ngan juba be ga jing kli jong pi to lada pi ko ngan check ga channel jong pi pila aban comment ha ni video ngan check ga ni channel jong pi ga ni laptop jong am to friend I hope pila sno to ni day live channel checking video ngan promote ya channel jong pi ro lada pi kwa jing support danga ngalaman support ipi lada pi don ni question friend first of all comment lada pi labon ang live channel checking video friend lada pi pat lighters ni aba one light friend namar pi aktif nga one live tang ban check ya channel jong pi nga ay ga po jonga ban check ya channel jong pi mdere ban vese ga po jong pi mo te I hope pi yo jing toy dengan live channel checking video namar ngikran nga pi comment hagani ha live channel checking video nga pa ya comment jong pi dengan apa snyo tho ipi lada pi don question sa te suppose lada pi kwa ban long YouTuber ne lada pi kwa ban long YouTuber or lada pi pat long YouTuber lada pi long YouTuber or lada pi pat long YouTuber lada pi don question friend pikali ngan juba pe question jong pi te lada pi pat light des nyoba ban light dan pi la ban share ngani live channel checking video i perlok jong pi ro lada i perlok jong pi kwa ban long YouTuber te pi la ban share namar bon hai perlok jong pi ki upload video pang music video don wala vlogging ro kiro don questions pang YouTube am tapila pan sen gani video ipolog jompi tala ipolog jompi ki de kiro kin join de kin ong pang channel jompi ki don problem ma don we improve lada ka channel jompi ga monetize ro ki yo ga reuse content bale ki yo ada reuse content bonde jafen question don de pi don kamban kali lada pi ko abon long YouTuber pila aman kali lada pi ko abon long YouTuber ta pila aban skip ya ga live channel second video mle reference tetapi ku aban long YouTuber ne ladapi la along da pila aban kali different ini nu bodan ni live channel checking video friend ladapi pan light re ya ni live channel checking video nya ba ban live friend nama pila tim nga ban live ban kan ban pi ban personal to ipi pang live YouTube channel checking video ban check ya channel jompi ban promote ya channel jompi desnya ba ban like sia ba ban share ni video ipolong jompi tayo friend pila sa to ninu bodan hal ni live channel checking video sa baban comment la dapi questions pa YouTube pila ban comment la dapi pan like sa baban like no the friend I hope he osnyo was jonga la pi osnyo was jonga sa baban comment la dapi osnyo was jonga sa baban comment hoj ba ngai osnyo was jong pila dapi osnyo namar ngada ngam tibran mar ngadon live don hani live channel checking video am phone do ngam lara ban check mar ngam lara ban pa video jong ala jong da ngapa video jong ala jong taga YouTube kan delete ya channel jong baita ngim lahira ban pa video la jong ro baita friend dada pios nyo wo jong as nyo ba ban comment friend pila tip nga one live dang ban check ya channel jong pi ban kren ban pi la da pi don ni question ban jiba pe question jong pi namar ni Q&A video ngam upload chor mar Q&A video don kamban kabam porba Q&A video don kamban ide don kamban chim screenshot itu video itu comment bapi comment kabam porba baita ini live channel checking video ngala ong ipi man check channel job pi ini no bodan hani live channel checking video friend lada pi don question lada pi kwa long YouTuber na lada pi kwa ngan promote ya channel jong pi agani YouTube friend pila aban comment man check comment jong pi dengan juba comment jong pi the friend I hope pila sang to te lufi ku be chibon be pi comment te ni no bodon sang ba ban comment la da pi don question pila ban kali
Soba ban share ni video blog jong piro da pim de YouTuber pim ko aban kamai bisa YouTube le pila ban share ni video blog jong pin mar pila tip spo meg dia bon ha ki YouTuber am dan ki ba upload video spang gaming, spang vlogging, spang online earning kum no ban kamai bisa online ate don spang ani news channel ate don tu baru upload video spang ani storytelling te tat u le kum no na story te menta channel jong la monetize ula sedang man kamai besar amangan pen ipi mo mentang singi ka channel jong monetize ule kom no chim foto chim ura do Google chim foto depte u keren upon sinyo thoi amangan ngan pen ipi mo apa yang ni mo apa ini channel jong apa ini PI ni pilih pilih apa dolar pilih apa dolar mun uni ba ula la aman kamai besar na YouTube te uchim hel dengai ngai ba irap yo tip reban monetize ga channel jongo danga ong yo chusu send screenshot dengan personal toipi to send screenshot dan ta channel jongo la monetize te do la sai usang no ban kamai bisa mentas ngi ka channel jongo ga monetize danga yo upload video daily pin kamai bai daga di YouTube mar mentala da upload video kan poi advertise ha channel jongo ta data advertise kun kamai temut best ba to bro maru copy re video jong kiwe copy re uchu download igi image dan ida Google telah ada download igi image uchna story to upload jong khasiya ni YouTube te puna igi bro gi pa video jong udana video do la viral data video ka monetize ka channel jong the friend intang how pil nunu bodan hani live channel checking video te lada pi kwa ban long YouTuber pila aban comment lada pi don question pila aban comment lada pi kwa ban tip lada ngi kwa ban long YouTuber ngi don kamayu pila aban comment amar bon ki bro ki o lada ngi kwa aban long YouTuber ngi don kam ya camera ngi don kam ya mic don kam da friend dang mobile lada pi don tang mobile la biang tang mobile ada pi don la biang tapi first time pi stang ban edit ya video jong pi daga ni mobile shoot ya video jong pi da mobile then lada ka channel jong pi grow lada pi la don chip ho jar ar po jo subscriber lada pi la ka mai pisana YouTube to pi la ban bai kata mai pi la ban the de kata pila aban the de camera de taro pila aban edit professional video menta first time pila aban edit daga phone jong piro the friend nunu badan ha live channel checking video friend lada pi don question lada pi wa ban YouTuber friend pila aban comment ngani ra pi lada pi kwa channel jong pi pila aban comment ngan share channel jong piro coba ban comment lada pi don question I hope friend pila asnyo to menta lade la one live nga nyaw minute de so ba wan share ni video pelok jong piro lada pelok jong pi ko ban long YouTuber lada ki ko ngan share ga channel jong pi de pila ban share ni video pelok jong pi tayo friend pila asnyo to lada pi don jingkali friend pila ban clear ni live channel checking video ngan juba be jingkali jong pi tayo friend pila asnyo to tay ni nu bodan hani live channel checking video friend so ba ban comment so ba ban like friend lada pi pan like de namar bon ha ki bro ki chu one live tang ba kim jo like de so ba one like lada pi like ngan yo ada jing mentai one live kum ni bai pan kran bat pi ban check channel jong pi ban channel jong pi ban juba bega ko one share siapa one subscribe pro friend mal lada pi share lada pi subscribe ngan yo ada jing mentai am dan ni upa comment ko ting jong luffy oi ba nga ngam bom chwa oi ba hoi oi pi la ban bom chwa do mlele re ki lej ba mlele re pi lej bam chwa de pi bam the one life lada pi dan ni question friend pila ban clear in live channel checking video luffy pila ban lej de bam ya ja jong pi ade per ban bam jaro ngi trade ngi le kum roma ngi invest kaya chongi baita da ngi one life keren bat pi den lada kachal monetize te taro ngi laban mai bisa te piro laban le kum ni mdere tanga ade free am te baita okay bye bye hoy pa publish bani pi te friend ni no bodan live channel checking video plan lada pi ko aban nong YouTuber lada pi la ade YouTuber lada pi don question pa YouTube na lada pi don ni no question au kle jong pi la aban comment agani live channel checking video jong pi lada pi pat like coba ban like friend namar bona ki bro ki one life kim jo like da so ban like lada pi like dengan yo da jing toy jing motivation ban one life every Sunday ban kan bat pi ban check channel jong pi da ban coba ban like
Dai ho friend pila asnyo tho to lada pi don question pila ban kali lada pi kwa ngan check kan hoi ba ngai osnyo wo jong pi lada pi osnyo. Okay Luffy bye bye. Bam ja si si bon. Okay, thank you. Okay, the friend, ini bodan live channel sharing videos yang ba one live dat one live de nga oi pi nga la one live nga kwa ban check ya channel jongpi la da pi kwa bangan check ya channel jongpi pi la ban comment la da pi kwa ban long YouTube bon la da pi don question ini nulis pa YouTube pi la ban comment ngan jawab ya question jongpi de bon ha ki ki pan ne ga phone number ki ko ki le ha video yang ki pan ne ga phone number nga pi friend lada pilih ha channel jonga description lo don ni link jong mobile number jonga lada pilih ha about session lo don link tamba bon ki bro ki chu comment bai kim jo le description da pa ya tu link. Okay ko boleh bon mau cap channel hello brother mau cap channel after long time p1 nagani live channel bon ada John 100% friend untas ngiro comment ba friend namar don we polo jonga ka channel jong ola monetize to ola asdang ban kumai bisa na YouTube bro. Friend pai ngam ngam thok rai pi pai ngan ni screenshot pi ma ni ba udah da kasi upload video pang storytelling teman ta channel jong ola monetize la poi dollar pa ini pi ini dollar ani channel jong ola monetize teman ta kumai bisa na YouTube de 100% ngahi ba ngai ba pasyo to yo kumno ban monetize jaga channel pi ni dollar lada la $1 kumni ha channel am temot lada yo views ta views ula ban ka bisa ta ni ba channel jong la monetize te ula la ban